Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya bersama mereka ya, sama Fadil dan Ijal dan Abdu. Sebelum kalian nonton video ini, udah subscribe belum? Kalau belum, cepetan subscribe. Karena subscribe itu gratis, guys. Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya bersama mereka ya, sama Fadil dan Ijal dan Abdu. Kita di sini akan ke mana, Duk? Kita akan ke Gunung Putri, guys. Oke, terima kasih. Saksikan perjalanan kami selanjutnya ya. Oke. BM ya. Bismillahirrahmanirrahim. Majreha warsaha. Oh, ayo. Apa tuh? Majreha Majreha warsaha. Bismillahirrahmanirrahim. Majreha wa marsaha. Wa mursaha. Ji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mujreha. Amin. These palm trees, they sway, but each night and each day I'm California dreaming about you. Oh yeah, got this world-class view, but it's you that I think about every time when my mind's on it. And it's you that I think about every time when I feel alone. And it's you that I call on my FaceTime when I need something real. Oh yeah. Work the night shift till late in the PM. I'm California dreaming. You. California dreaming about you. California dreaming about you. Oke guys, siapa kalian yang pengen tahu kelanjutan keceriaan kami, stay tune. Dan yang paling penting adalah apa, Du? Yang penting minum mejo. Subscribe. Subscribe. Oke, terima kasih. Stay tune terus guys. Not quite right sometimes, 'cause I've been feeling myself too much. Oh, I'm missing your touch, missing the way you say my name. If it I'm away, you know I stay, but I got these songs to cut, and it's still with an empty cup. I've been sipping this drink too much, but goddamn, I've been working hard as fuck, and what's work without playing LA? I'm California dreaming. You. One time I tell 'em I'm California dreaming. One time I tell 'em I'm California dreaming. California dreaming about you. Oke guys, kita yang videoin Ijal ya, Ijal maksudnya. Sampai stay tune terus ya guys. Oke, stay tune. Jangan lupa subscribe ya guys.
Oke, Dil. Kumaha masangna? Alhamdulillah. Ini kumaha ieu tenda naon ieu? Kumaha aja? Oh, mantap lah, nu pentingnya tebenang rengit. Waduh. Wah, Kumaha gimana? kumaha? Alhamdulillah, guys. Kan sekarang Oke guys, ini kita di sini banyak sekali melihat keuuan orang lain ya. Batur mah duaan guys, urang mah duaan ge. iya. Naon atuh? Aslina euy. Mun kudu dieu mah nyerdetkeun hate guys. Mantap guys, ini tenda kami guys. Sodikap. Anjir. Skri. Pada season kali ini mereka sedang melaksanakan tenda dan saya ini hanya Angin tarik ngapung sebagai ini ya apa kameramen. Biarkan mereka yang bekerja aja. Mending ngarendeng itu di situ tuh. Hei kalian, hei, apakah kalian tidak iri melihat keuuan orang lain? Kembali lagi bersama kami ya. Biasalah itu kedengaran sedih banget mana kebanget kan lah ada nggak ada ente atuh kebanget kan itu kebanget kan eta tah gitu tah. Oke, ini mereka. Halo guys. Atau iya na cepengan eta na. Iya na cepengan. Iya cepengan duduk. Baik keur Ame banget marane ka ieu. Kadeung. Atuh balik kebangetkeun. Ini video kan keur ngeplog. Maneh doang dulu katinggalin adu. Kebaik. Enggak polontong dan. Tilukeun atuh kebangetkeun tah gitu. Tong dipareuman. Tah, oke. Kacamata euy, Di. Lanjut bersama vlog kami yang selanjutnya Kacamata guys. di Sirijal oge. Oke guys, selamat pagi buat kalian semua. Kali ini kita ada di suasana pagi hari ya, walau dengan kabut dan Wildan yang masih tidur. Atuh kadiri. Ini amang kentod deh. Tah, ini dia Wildan, tuh Abdu, si Bos ya. si Kijal. Bawa kan itu. Dah ini. Jal. Udang Jal. Jal. Pemeriksaan. Hoi. Udang. Oke, stay tune terus guys. Oke. Jangan lupa subscribe. Oke. Subrek ya. Oke guys, sekarang kita sedang di perjalanan menuju mana dan pulang ya? Home. Sangat melelahkan. Gimana rasanya, Du? Saat melelahkan bukan? Demi Allah ya. Sama anjing. Mari kita lihat jalan
Tadi jalannya jalan tanah, sekarang tadi gak ke video ya, maaf guys. Sekarang tuh ini apa ya? Mau apa tuh? Jalannya mengekstrim sekali guys. Apalagi kalau bawa apa, Duk? Bawa cewek guys. Oke guys, saya Liva dan saya sedang menunggu teman-teman saya di sana. Mari kita lihat. Sama di masker bro. Guys, mari kita terus ikutin stay tune-nya guys. Part 3 kemana euy? Stay tune guys. Udah di luhur guys. Dan hai guys, gitu. Masuk ansap guys. Udah pak. Oke guys, tadi perjalanan sangat jauh sekali ya, dari atas ke bawah. Oke, kalian bisa lihat ini masih jauh lagi ya ke atas ya. Tadi kita tidak nge-vlogin semuanya ya. Etah hitut. Oke, kita sekarang kurang lebih jam 9. Kita akan check in motor terlebih dahulu ya. Kita akan mori. Jam 8. Iya, Opat asan. Buat check in. Oke, check in terlebih dahulu. Itu tuh Kalau resan akan ditanya Anji. Nih guys, Ayah si Anji.